Hingga ani para hingga Chandra para yang Sipangjura district ni hingga ang tabuk biye kelai tongo hingga ani family wo tongo ang te ani menai te ani ama an babu tong keri kha Orang sarong kita sing barabar bising sarang bae sing soli tong rawa pano problem rong go bono rohna rong ke rang ro keri jara jara wa ko hani ya gara di kitchen ikan tino an sa lui tongo tabu go tangma la yo ko sen kan tino ro kono no sing kalai tongo jo bisa bisa raba dok tomani obo bani obo abang bising dui ko sen wa ro go rilai tongo yo wei ni ma jata sama ni belan kaham kate sini titi di sis ni hapang ram baham be maya paro te ma hakin ang sarai ma hakin sujung mani tinwar sama ni top shape na thang mangka te ma hakin ang jato sarai ro bang ko ni musungo drak ro tai nang janai phejana sai unyai borok bo kaham lamo ani bai ti brai tolo ro sama ni bagai ang belai kono khapang sarangka te bo top shape na sogai ani khapang tep sarangka gasung tabu Sindolog bay nanya nai tongo final Hingga ang tabuk je final log tang sa jamung manjang berakin kena todok or jamung na isi sa sabi kena nawan ketam tong fano ani lama sarai ko in mo choro si bonju kon tong sai okara mang no pokiti sarang ti fo hai ni jono ko no ro sabro hai ta Kalau teacher bong namu songo, dia obel log yang resep kereng bong wis ni sana musuh zakat. bo pas bo sorok na flu he pano belanya akar da sara azaro bang saka ma kawo ngang sikirin tagan ke bo ki jaganyai gelai de thata hedri sagani Jadi nang first ever second ever third jadi menjadi rang rok mang kah bangke, abo ani nukungo kisah misal samung tangse ya rokongko, kita ani mabo belakin kosto kesano salo cuma bono ya karena itu kisah misal no robos nam tani robo, ang samung kumang tahu sudah rati bridal tanya lo terus apa ya, ang kaham keno resamnya ang serui dong tahu sah, kaham lo kayaknya hai pano Ani saya itu kurang kebang tunggu saya mietang sejarah sabi Pandra ko aung kaya kehnaya Joda ko ayana pandra ko tu Tadpa ke mujhko tune kya paya